Pamirsa, pemerintah Kabupaten Tabanan ngelintangin Dinas Lingkungan Hidup DLH Kantun Mausaha Nincapang Pemargi tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Ring Soang Desa. Pangupaya inucap wantah pinampen sayan kosek nyani tempat pembuangan akhir TPA Mandung Ring Desa Sembung Gede Kecamatan Kerambitan. Menurut Kepala DLH Tabanan I Gusti Putu Ekayana, rauh mangkin kuentenan TPA Mandung sampun ngelangkungin kapasitas. Baik ketandani nenten wantah rajak mausaha nincapang kuentenan TPS 3R, nanging taler kuentenan bank sampah. Napi malih rauh mangkin kuentenan TPS Pamekas ring Sisin Margi utama ring wewidangan Kota Tabanan sampun akehan matutup. Artosnya nih desa masyarakat Banjar miwah bank sampah sampun mapidabdab ngeruruhang pemargi indik pengelolaan lu nyani. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ngawahin lu sani kebakte ke TPA Mandung katanya nih kantus 100 dasa ton rahina. Lu kiriman punike rauh saking pepitu desa layanan miwah kali likur desa mandiri ring Tabanan. Kauningin jimbar TPA Mandung wantah kali komat lung benang hektar tau rahe mangkin sampun penuh. Dadosnya nih TPA puniki wantah sida nampung lu kiriman piniswe selami malih war Sekemanten. Punika mawinan lebang daging pergub pengelolaan sampah berbasis sumber kantun rajek kaut sahayang. Tias nincapang TPS 3R miwah bank sampah tal rajek kemargiang penyemprotan ekoenzim. Ekoenzim punika kaaptiang sida digelisang proses penguraian lu ring TPA Mandung. Manik bisnis Bali nguningayang.